Nanti tuh lah pilih kopi betul sih nanti धारणा कहीं निकला kedam tang por je BJP सरकार बांगबे प्रांत के कांग्रेस सरकार से दात कर Karbenglong Thomas Council pen ong nai revenue ke long ke lage forest department ben hello eta puthot non BJP government man det pen chela border area long je forest checket la ko thai lap ke pa lap na ke je Karbenglong long je the mineral resource to sangti punon arong punon dong le kilo punon koila punon ta illegally pen sila ponbom lo ba kanghu pen sila kisma dong ponbom la so sak sin itu min tu lo je ta si pini program ke itu la song program le na ko ta si li chuneng lo je immediately the Karbenglong banke every border area banke forest checket ke lage ki dokanang sot si layong si itung Karbenglong lai checket ong si bebe bani Karbenglong mineral resource an ke itung mafi ke ingbola bi ba iprang jong ke itung abide ji sili ne mata